Mugavana wa kaunti yo Mheshimiwa Elijah Obebo niko bono aesokire na gukwandira kugania gukororo ko mubwatani bwegesako ky'umunyari bari gochamo na kwenekia ngukwana baraseri ogerimo asaburira abananchi kwenekia bunanko abarokoboko eserikali abono bunenchire mu yego choko banekeria amagendro nabe kwenekia buna busibo bochorio bonne buri busi umwaka bw'ekiri bere 2025 na ibere hegesako kyo ky'umunyari bari ngochikwebeka kirase agia hasoko egendereria tige serikali yesiko abantu babitu bamasimba wali bale kunya kurusia magwali uruguraye ya serikali bakurusie bango bantu baitu bale para abana baitu mura. Please respect government. Sike serikali ye taxi kurusiwa taxi nere kutokonya nere wudu tua kindego chiguru tua enyorili tunya kukolera manganyaka na bibiyose mwa kwante munechi area na gete korosi ngokore ngimura wea neri mwa tabero burango koratoli irindi bintu bibwene teko ba inoda tuanze kumnyokia abantu bakurigiye bangege gaiga nganko basari tole na nobete nganda ababoli bono nichagambere kuna tata mukako anande ngawo ntoraye kubasa ko assembly ntoraye ko bona babata ba GMCA aba no baboli mbaba etiki babo koirene ayenjuti ko na 2027 kumenye kokwana ya inki ngokwana ko kumunyali ba yasiku tobamo mune nyomba tobamo muna liboa na litoa nyako nyorobo bwa kendi yonsi gewocha. My uncle, Mheshimiwa Daktari, you know, akato wake sabu nane sabu so metemo. Akato wake sabu, yuko na kuya yu mutuli jibo likoreki. Ichi. Kwa korte sabu yako kwe contract ke question. Mbora next kwa rekodi. Na yuko mbora ine sabu yuko kuja kera X backwards. Ejili you have to move like this. Iko ekara wake sabu yane na mata alimo nyetenga umunyali bali yako sawa na mbele iko sawa no bukuimbule bosi. Pastor Mintu. For information and record. Ntobuato deputy governor, ntobuato chairman of service board, ntobuato chief minister tunyali bali, tuwe ntobuato chief minister isa tubande mabwate. Mabwate ibere ayaba naro yo mabwate ya musawo. 1. Onjali 1. Yali bali 3. Obasi 2. Nichi chief officers ntobuato almost 7. Moisone kana ari koleraga to abe ko more be officer kan gatenga bana biko mwana oyo okoro kumose kurunza mose na lensa nere go jora ta chika ganda na ita magenda ita yesiko ono turanye kuoga to akeli yogi ndia na okonya you ask honorable member then dan na bako oteka yogi ndia nya kola to amonye nere sa dinga ki we must work together.